and the man do ni shang kwas nyang mala no rice ni bana right gwas me kel gatin kon dong de den de kon kalin. Okay. Gwas me to kon keler bana ling today koran palping kaling dien. No. Medicine jene kajan kor gwadan pai with oran ke gambela shibar shikan na nyok medwesh kan kamach gwas and shwal ke jab namo mile ro den temere duaran mugur kono de kono linka ta dan and wongwan weekend keja shibar shikana nyok mon kan no de kana de kan gadwan maje nyok kadiye wajen wo re duaran chikon linga no cha mal cha jelat kan kwarin kontin to ko Dr. Galwa Ronjel kanajen alimitu wa shi ne cha diene cha ga cholo ina right ko cha goro bu korbo nyoko mulu jetin but right now right konen tama cha jojo gwan wone ne chi korche nyok metwo ga nyok but cha na dwain match jen report down le road men tin jen men bu kono kula ngach ko la kona ngaja gwan wo berta dien changte ga mal mi cha gorno latke laken mala ngun nyok buga na nyok next so la malien che mal la jal chala many time and go chiber shikan adian ka gambele many federal government bangai kana but taken ka other ways la kana way ka jok deni yob buga mal and then after that be big buga deni nyok mu kan ka wen nyok bikan wer bikan ka wen nyok mu berkan ka kiana kan ka yo men weru ga tini yo and then be ber pankin bugorian bar ka bikan ne ti konti la din bikan ga nyoko mu kan ka jako bugorum kan wer so ne mela kan kon ya kol rik gwada danan ci rik che to so man kula titin jene joga ne diala no na gangrodian kon tam wona ka Christmas run ne kon 24 run ki chang ndang re dungwan ne ti kontin la dab jisa la kana celebrate ke chang mo ke jen the 24th December so kare duaran ke gambe la ngai kon no to kon re trade kantama ke ne ti chal ke bertini gore jen one dial de kan de dien der shunka kwarlo akos ke pastori ki ko ngai kon long nuere kon dial ka kon jilo ko de la tok ko ngwane christian ka kon kiede la reno tila chang mo la kana celebrate and dab Jesus achende kula new year everybody la ja celebrate alana wirar binaura ilwa ko den ba kire ba ko kar bina ko rin gwada do dien so fande kane diala loina la tede but kabar chikane jako de la changit ka loy ka kon kwane diala jogo no ne kan the 24th kan ben gor jeno jilwe kuna dial baro din lalar of course they kon jogo no happy Christmas kan diala content kwa celebrate we mon manen ne ko lan wari gwada titan pol point tino ka telo de ko chop and happy Christmas nyok I can also say happy new year in advance ko new year ngor ba kan ben so channel right channel ko focus kari pode me ngai kono no right now very good kan de kan wade kan connect no ngai kono nirun la kan ala de mishit kan men okay she and first time I can kono make every Christmas big connect so magoro de nuere David and there la te chunga ke December all the time so na me there we ka kon right now ke reported yang was me wa ber di alte konte she bendoran ki gambele ati jen ka nyak zone jen ka ne ka pushala ala pushala ngai kone South Sudan territory ken ber di alchi be shiga ben rewi ke gambela nyok bo ke reported chala ro cha ka jiga manine tin konti la jang dar shal ke itangane shenge daren shikorje to ko je so me gui kono no melat ke me ber awatara ni ka self ke mayadi but chen bu ka kuji mi ko ngaje no to kon korwon ka jang but ber whomever they could find they can deal no re kor dana to kon ka ke anyok en kor to kam dana ka ber bu kon ngaje gwan wonene tele kon le tetten kon ware gang kon ro dan dundana mutual ke self defense ko nakano kon and self defense o jin chiro be jaga jana ka chibi toy tare bere yenia ki benaka bran broda gang ka gotin je godi chol dong de rande ji jekten ko agenda na lat ke ber la dini chang la per kanata ka so ko na ga Christmas gor jeno de koro da na wer no
can all our people when they can refugee camp jawi tirkide latarpam when they ka pinyidu kan go the other ti den wode oren gangten ko kan go sen content vulnerable ticketing ni ditel denya mija jojo go antemelo shigo when me de lare ka konelong because ngaji no ne na bani any Ethiopia government she can ne konti la tin la refugee she can gagang along cause chicken mala be la kana be chana ne ko ready nyokan ber chicken be kan dia long nero ne diog buga jal bukan gwal bukan o makchir mi chana ngani medan ne ka jen 2025 kan riga pai to ko konin tin pai kan network ko na ngaji no la kaden kwai nero ne diog buga jal lulut kare jen and then bukan ko na ka buga nyoko mo kai ka jok so gor jeno de ne dia de widien der to chunga special ne kon la ngani no ber la dien ke liu la kana goro bukan ko moy kare gwada dana chi winat chi wopin anyok pan chala do no te ka mal mishala do de lat ka nurzun alo cha nure akwan chi wo ke ke de ni kari pode se jek badawa cha ko peda drop ka bol wa kan no gwe kan no go de ke jien de kan we kan nurzun wa mi chiglu njok doran ke gambela ko dong de na ben right nyok wa cha ding di cha brem nyola de yadik ke federal mishina we cha go jek teleka so that was the report done inshallah but men bananga jene berdi al charen mar no bike kain biken kalat chide ngai kone chari poru ga cha ku lat ke jen kor ga se pai we report mo dung di unimis sorry dung UN ke queer refugees chiken ko acknowledge no shiber chiken refugees chiken ka target la Ethiopian Human Rights Commission tai chiken gor ga jene tam je ga long new the gen wo UN by the way taping bar okay donc le na linga no te kwarber te wante gitin ko kan kabo money so any information me berar chikana de malat jela kona linga tama changte kare mu chito yan chanan nuare chika report chikana balat ko ne den kontila secretary ke ne kona tila ji information kula to ko kum Ethiopia dit kabar guyene no metop kan information o chanwer na ka bol de kan gujeno going kan rodian chinere wanti roke kuida gad gambel to bom katin kona lat karodian en wo me lero de ka gambele me sharia leke organized situation ber kana kwarken dial chen manana ngai kone kone menishi new thing we are there kon gat kon la gat gembe ngai ni tin kon lat karodian every day la kon na ke and then tell voice dan charge billing but me to go no take me channel lat like retaliation and then la misinformation ba ka you spread out the kenny kon la ber ka be kon you show no land grabbers which are very wrong de kon jogo no na tele nuere mai kamun nuere ka majority ka gambela we are the majority ka gambela before the South Sudan Civil War network we are the majority even in the beginning of time bako kon majority so kuja mo an claim na ante ka ber no joga na wo yen jumon gambela kai kenije jan ta da ante ka ber all the time nyok ber ku Canadian ku kan target everybody they are targeting it rami mamura che ka kuiko de nuere de ga chianga gwa sha ga de na charo bi sha ga de target so jini ne mi ka kala kena single out by target can so wherever they can find you they can hear they can bus so they ne diala content don ko target de jogo no taworo dun shwa jarre ko janta dan te ka ber na mo so ber kane te tardian tichi humanity chi can respect at all so na me der we ga yiga ku gambella no na gangrodian ke jen Christmas wona ke New Year ku kon man de talk chere mechen pai dwek ke jen kor gwazan pai we ka gambella ke report shanong of course chala do china chi ke ken but chi na perika question no ka dinten chanong la diena ngo ban ngore na mo tele mi chani ne laten anyok de tere re akaro ade gene kan war dong de kan wade kan maktin mala beje long ta anda na ngai kon no wala tele ka mech so kone kon te ka mech ke din me kan de ne kan kana kon gang andin mena ko re tit kenade beje long so na me amle rode chana ben ka report dian gwaseme bana we katin kon lat karodian re wike South Sudan dio je cha report chana jeng mandana no ne shi deni SSPDF tin pinkin me yadit shi kan deni SPLIO shi kan kamak wachi kur moja to kawuror shirkamen shaling mandan but right now ngod ka report mi jidit kanaben but te jo cha kulat gwaseme wa men to kor ke deni SSPDF
the SSPDF chi gen che gwa da ante SPLA tin ko de kan ko jot chirkata na kana len wen the objective ke speech mi chari court ko kornin dangro ke diok ke pan bani no speech mo che George no ala de ni SPLA general ke chikan ngok chikan ngok no ne yenne tin contract e o take millet yene shit ke election bajirat ke 2026 che kan ga yogo no shwa ka chwaja kach tel mishal ke election aku focus ne yen ka jen mishal ke kangaro kodo ke la look document char ken je kwara men be ken o she to kan ga jen o she to bane kwa focus tin chwa we lelien le bal kamandan le na ka je lelien wala no take election mu balat election charge de lat without CNC ki commander in chief queer SPLIO first by president Dr. Riek Machar Ndurgon charge de lat etejor so na me meditin ko so ka speech in chala de ken instead of dong de yana tang ne when time come ko lat yen jen wo take election ballot SPLIO ne we will be the first ko bine ak bine yama but ka kurcha ladan walle wa ke SSPDF me SPLA ayonan men kula baje long mala kona lat gwasme dumu kula nyenye jang kana nuare de kula gwa bane titi kan nuare karodien nuare kona ya jurga yo akil mi yadit kana tin content kwa nuare tin tepin Dr. Machar kwa kala mak ngai kona ne me sie chong ko yen nuare de yen agenda dunkir mi yadi de yen aleslet ku yele goro no bia liu ko shanga dana sharun kunna ga man generally and then by should dominate Kir Mayadit Kia Jang so be a tell power so they jogono nene cha gwano de yen de yeruna kamru kun korudun gwano de yen chara changtien ke different political view bo there go and de yen ben ka wana umbrella as nuer de yen focus din la ka kel ko de yerun lok ke de yerun lok kamru kun so na me je report na de yen ka ku kuma SPLIO so ka kujamo bana ben ka report dien mede kon ling wasme report me bala report mi kon ling by the way ke kuyut gaman shalke Hossein Abdul Bagi ala vice president cha woje kin me yadit te ka report mi chalad mi chan ling kel bonen wo chalad wone ne she di ni ka dichup ke kin dang jok wir ku dang baraw sha ka jako ba ke integrate ka kume kin me yadit ala national army but right now charge dispute the rajen chalat gwasme chalat women chalat point en Abdul Baki ki Hussein waye kach wajen teleje troop mi 3700 gen point the awa charge woine wal charge remove ka kume dung SSPM Minister Hussein Abdul Baki men la queer agriculture charge joike charge dismiss no wal kasawa ka jodan chalat gwasme kene entama en rajadana chalat gwasme kene she talk so ko kujemo dine na jogono men chalat Abdul Bagi ka she talk but men jaga ko ba to go ne she aten wega aten she rama jaram dana ko organize ko be so Sudanese ni dial be ka meslet ka raj ko tugude me take bon kan wude me teleje forces teleje bon mutagaje so kujemo chwa jode chwa jeling na me inshallah da ken ka ta da na calling inshallah da Hussein Abdul Bagi en wojen isha party de ki de ne giti chop ke kin dang do ku dang baro isha ka jako ba ka nan ka national army ki ba ka la pink Kir Mayadit wane me chi tok ka jawo da na inshallah ken gwas mani shi kana lat ka mishi kana ma chana jamilin kel gwas me man anti kan lat gwas ko gor din ling in accordance with chapter 2 of the RRCs. SSPM forces, like any other forces of the constitution member parties of SOA, were in their respective government areas. We have forces of NDM that were assembled in the Upper Nile region. We have other forces of those of SDP, which were in Nasir. So, Shirguma NSSPM, Keneman Chalad Abdul Bagi, Keneshi talk, Kene Fosnikian, Teka Panal, Katada and Shalim Wasme. Jenna would a me Michalke Hussein Abdul Bagi, Keneteleja force, Teleje, 3,700 for school, Logic Gwenadian, Kajan charge dismiss no one. And Tama right now, a Kenishal Canada Condential Carry J Mark and a city salmon or they can interfere. They would have made a investigate.
and wuri shalke me Hussein Abdul Bagi ka gwada dana jiga force tin ki jiga de ni gatin ko chikala no teledej according to agreement dana icha tan karon kin danrul badak te mi cha yapin chala de wone ne KRJ ma kana sid sam me cha yapin ga ke medan me tan kamal akir mi yadit kana dakar mo cha kala de wone ne telepos radian ki de ni to ba recruit outside mi cha peace agreement cha tan so chineti kala de wone ne tinte ka SSM ano ke sawa akene ne akene mu de me chela larte me take dich gentele dich but kame chela we ko she new recruit ke de indi jidin chela chak je ka gwada dien wane me a violation ka dung ronkin dangre wal badek e dana chatan ka jodan chela gwas me kene man chalat keliu kene tare chechong so na me de la manda de konoli kwana bin wena me nyok jodan de konling briefly ka kwi gambela me de konoling chikondi ala ngaje no ka kore dana shituok ane de ti shal ka ti anyak chikan kon mak dora shal ke very soft ka gambele and kore dana shituok chikondi ala ngaje no sharin organize ko de kan wade kan ka get ka de kan dul kende kan ka chotre me shaling ane and then ka kore shinwari kan ga nyoko me joy ka cha joy ni jok chire me shaling cha joy ni ku yerba anwari ka bom dana ngi kona kan wari shengni man sharin organize ke tiam kan wari kana kan wari no kan ba ka gwa dan tikitin ka very soft right now ke ripon kon link kon ke ber do badanen meken wari ke jike gambela tara kana kon ngaja gwa netin kon inte gambela amana kwate ka dilema quick kan yeje widian ano ngum la roda ko mi shablat bala do ne me reven killing ko cha nwari cha kan naga ne ngai kona kwa ka ambush ka da domni ka basni ka ambulance ni kan kan wari and then chigla benere reaglel kan walel kan kala nak so kachi en chang nyam no bikan wer bikan kana so mi jojo gwanu chela te karam kel mishi police bar she jawanak ka gambela and then she bar yal chiga kanyal kan won ka social media la kona linga no ne lat kan no nuare ka woy ke chuma lat kan tamma kan nuare ke refugees nuare ka woy ke ka kwar move ka gambela nuare ke refugees chika wedi ndi kana ban pin ka which role Ethiopia kan chi nuare so Sudan di kana ban pin enen nuare jin indigenous jira amro la refugees berlar keno kon ko kon dia refugees ci kon dorani so Sudan chane ban pin ci kon dorin ci kon be match agenta dan lat kene je social media ku kan spread ke diaspora ke let ken ne dial ko ken mi mo ba ngai ken je en wona me chal ke white lie lo e kat me bor me joj me ngai ken wona me chiengu chi to ko ngai ke je document nga me kwij ber ka ngande kwij ber no ber ken ci la nagna la nakana a chang no de keruj ba cha ja gurgen no de keruj cause kene de ti mi charan cha ja kwar la kan powering la kan abuse la kan misuse be kan mismanage so ne de shikara to kan de tede shikara lot ko kan de chang na ke la to but chinwari she can chang je ga me she can endure for a very long time a long nwero keke long nwero joy kan bar chang na ke a tere chang ken but bar she kan wari kan ga gor so naka kon jene naka kon ko wa ci kon mon ber ci kon kelele ci kon kana but ko within Gambia government tel me ngai kana bado te ka monde shanang ten quality ber mi she jojo gwano tem ci kan lukoro di la jen kan bukaru di no nyuar bikan kana ne runa jen tama la na naka ka tar ka naka na cha ngai madong but yo ci nwar ci retaliate ci ko logang bene di albanian ba ka jaxamene de ne dio je ci akura na ci to ka ma ko ci ajen nene ne me cha de ni bun cha ga jakan dia de ni federal cha ga jak atu nyen ke ngwan nuore wal ma ka ne ka ma ko wada dana ci nuore we ku ga respond bi barb ka bun bukan kano wana me je na kwala chole no a weakness kwarikon ko kwarikon ka ne de kon dia ak this our leader ka ne de kon dia de temde kana lar ka parliament wal dan ticket. This is the question that they should be asking. Angumena giene neko. Yo bukana ochaka no shi aneko nek, but tidiala take a starting point. Gwada dana toko ngwaktin. Gwada dana wuka gutin. Mija George ngwano ocha anwere shaka ambush ko in the first time. Kana kanwere ka gambele. Angumu gui kana de nwere jalat. Bigi nwere nang ne well. Dong yo micha aram kel ga chawana ke to buj barua ka karam kel. Ka jano we are losing a lot of people, good people. Nakake a bear. Kajano yo ba la na je tay no shimal ke tere shimal ke ben. Gwa miliu gan manakon. Liu nya manakon, gat kon
ko ber te rampel kana changa gan mu to tikana fal ana gwa ta jiktina adwar yong ana ram yigana jego nekana jawrede tel mul pal kana kan ber but de jogo no nene right now chele la time me dan kon were mela kon ngwa kana nga tay now je chup kode je chup okay je chup right now ko bi ko dan gang whatever mean de ko gang ajamo achi tel me de to ko kon gor kon no bana jalat de no ba we na kana kon run ba ku kon we wo kontin chatwo kon yo jeng na bang ke zero dola moy ko nguk ba moy ko nguk kwar ka ba moy ko nguk ne te kon la community especially kan nuer kwar nuer ka nguge federal no ne chine ngwan ka neng nisha all the evidence ka tin ka online ka ba Canadian county la federal government ngai kana but cha power cha je misuse ne na changa ni constitution ka gambele cha je pal and majority en kwala chola majority rule a minority right now a minority rule majority right alo tell transparency tell fairness within the government ko den werde ko kule jago ne tin konen yam ko ngoda ba na kan werten dor mudin mala na gaden ba u pele jela daiyo ngwandan guni shi go ko ba kon na kaje ke ba kon ba misuse you know so jin gan wer mo bi ngaji no tika power mu wi dumbar wi lok ma garadian yatin mi adong loko dere lungne be ngaj nuere konti kon kan nuere yes kon nuere ya gor no dong de koran gang katin de metkel ka ber gwan men naka konten ko kara gadmaran kan nak ki kan wada kan nak den ci rana ngaji no na more bari yo mi to yo bana ko be kanya amu ci kon cer kan ne kon dialte go te sha bata ba so gor kon char katin dial kon de kon kala ber they are not good people we can just simply say it finally 100% ber signate go ka kon and it will never happen and no ba trust anymore ko ne tin naka yene chiang ka changa sorry changa they admit their mistake chicken admit ke evident joy la kai kana kindness den mi wi mi dia rekel me jin bo de point ka gwi de kule le ram kai nyam do ka jana roje tom nene so gore jeno kon werde kon char ka duptin kon de kon nyam ka je so jena na gore de nya kon kel mi jiram ji gwas me ka jan donga jen changa nyam ko ji der subscribe ko de notification bell de je twine comment mi chala ide chama la chubekeje an biya tiga ma